Kibeto Banteto Mutugikare na Rita Mwaniki bari gicigo bunge kia Mbeere North gukuretera makarika ja siasa cia kithurano kinini kia aramisi ya tariki 27 utuku bwanaru wa kampeni gikinya muthia tukaraniria imwe kwa imwe na akari na kinya atongeria nikenda kumenya buria baibangite bung'ana ni untu bwa kithurano kiu araniria natwe na utunenkere maoni jaku iguru ria kithurano giki na buria kuona taka kiomba kugarura siasa cia kirimara na Kenya yonthe o amwe ni ukuona ata kampuni cha kithurano kia Mbeere gikagarura mwerekera jwa siasa cha kirimara araniria na boti gukurukira namba yetu ya SMS niyo 23578 23578 niyo namba yetu ya SMS amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaniria ta Facebook na kinya YouTube na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya amona nteto iria nkureterete ni Yareto kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. UDA kwamba kambe Mbeere North kurombera Leonard wa Muthende kura onde ithurano binini bieregeria aramisi ya kiumia giki. Tukagwatanire imwe kwa imwe na akariba Mbeere North kenda kuigwa maoni na werigiro bwao onde kagitaga kuringa kampeni gakinyete muthia. OCS wakirwa guchema muthuro jwa kari kiri maandamano za gutetera kurema kwa barabara ya Getimene gwita Gitoro. Ngwataniro ya mbeo mbithi gembe kuria yuthi kujukia kura na wingi onde baugite bakaigika gavana Mutuma kithurano kia mwaka jwa 2027. Mwana nireto mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinyana nteto chieto chiriambiria thaiji. Kiama kia UDA ni kiongerete kathari kiri guchwira kura Leonard wa Muthende uria niwe urungamite na tigiti ya kiama giki kia thirikari. Wa Muthende ni achumite na mawira ni kathomba jari okuthiriria akari thina ya road kenda baka muthura ta mubunge wao. Itigere ntuku izire ake ntuku ya kithurano gikinya ira ya aramisi ya kiumia giki. Rita Mwaniki katwambirie nteto chieto na riboti ije. Munini wa muthamaki wa bururi wa kithure kindiki ni ugite ugitiri ugakorwa mwiganu wa gutigirira aikia kura ni mathurana na thayo aramisi ya kiumia giki thiini wa kithurano kinini kia ubunge mwena wa Mbeere iguru. Aritie ari mwena wa Gitivuri kuria arai na mucemanio wa mwiso wa kampeni cia Leonard wa Muthende akienda giti giki na kiama kia UDA. I want to assure you, my people, the people of Mbeere North, there will be voting, and voting will proceed in peace. The government of Kenya will do whatever it takes to protect you as you go to vote and as you come out from voting, because nobody is supposed to threaten you or to make you not exercise your democratic vote. Goko akiugaga aria onthe makethirwa mari na matharaita makirutaga mbara muthenya ucio magakorwo magiocerwo makinya mavio makiwatho. Vijana ambao wako na majembe na silaha ingine na visu ya kuumiza wananchi, I want to tell them, I have been very busy campaigning for Leonard wa Muthende, lakini sasa campaign siku ya mwisho ni leo. They must know there will be no violence in this constituency. If there are men enough, walete hao wauni Thursday, tukutane nao asubuhi na mapema. Undu uria ukanyiriritwe ni Kimani Ichung'wa uria niwe munene wa engi thiini wa mbunge nene. Nataka niwatangazie leo hapa hadharani mchana, uchaguzi wa Mbeere North na uchaguzi wote Kenya utakuwa uchaguzi wa amani. Kama mmeshindwa, hawa wakora mnataka kuleta Mbeere North, chukueni mpeleke kwa manyumba zenyu, msilete watu wa Mbeere vita. Kweli si kweli? And I want to assure you, the security agencies will make sure that you will vote
peaceably and without disruption from any quarter whatsoever. Uyu niguo urae mucemanio wa mwiso wa kampeni cia kiama giki kia UNDA gicigo mbunge kia Mbere Iguru. Kiama giki kiri na mwirigiriro ati Leonard wa Muthende akathurwa. Kete siasa siathayo tutakoruma mondo tukavoya kura kwa utaratibu na mwatwegwa. No muthe ninaona mwana wetu no asida. Ninaona leo wa Muthende kuma ndawa no asida. Tondo wega umaganako. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kagitene gaka kangwikie emwe kwa emwe Mwanka Mbere North kiria ni kimwe kia isigo biria bierigirite ithurano binini aramisi eje bagichwa uria ukainga kanya karia katigirwe ni Geoffrey Ruku nyuma yawe kwewa ngugi yo minister ni Rais Ruto ikwethirite kuri na nkindano enene weekendi irakurukire asiasa banene bario Rigathi Gachagua na Professor Kithure Kindiki bakiamba kambe omwe akigeria kuthereria nyunguru terero wawe. Kagitene gaka mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare emwe kwa emwe Mutugi kethera no kungwata kanyani kaku Ibwega Morin gukugwata round and clear ndin turene kana dokone ya Chicago ntere cha Mbere North County ya Embu naja nera siasa chidrite na mbere wakagita kara yana chigwete monki mono nontu gwakidwano kinini kira kirigiri ntuku ya alamiseje tariki 27 alia akariba Mbere North berigiri kwithira bakidura mujumbe umweru kiridwano binini na nkurikanye mutegeri wa Weru TV kwithira gitigeki kya Mbere North kyomanije kwithira diria Rais William Ruto ajukirie ula wale mujumbe Mbere North niwe CS Ruku amba kwithira kimwekera gitene kyo kia CS wa public service na nande ikwithirite kuri na siasa chithirite chigwete mwanki na sichachete mono antune aja nontuba kwithira mberema Chicago kana Mbere North Rutere rwa Mount Kenya East Adrian Deputy President Kithure Kindiki thirite akiuma na nkurukire Mount Kenya East nona nitie irina interest ine nontunyaba kwithira ura wari Deputy President Rigathi Gachagua nombire kwithira kinyawe akeberwa gitene na Rutere Mount Kenya West takurari na gite koi konania interest ukendo na nyakadhalika we naja kiri Mount Kenya East ari petenge kulikania kana gikulikania aja ber North kuina arweri kenda barabombite kwa bagishumira kenda bakagura mwari uju mudongi ugwitwa Mbere North na kire baire bao bali MCAs urani Newton Karish na Kinya Dan Boy bali MCA bomba kwithira bake buta gitene kyo bomba kwa bagitunya siasa ne kuruwira gitikya mujumbe wa Mbere North enda mona bu kire arwiri baba kenda badatu bao kana bairi bao bonene badina kadari monono ntuba kwithira Newton Karish oda adrita rongamina kama kyandi pine deta kige kwa bonene ni Rutere kana nkyama ide Rutere wega na trikari batongere to ni ura wa raisi ni ura wa munini wa raisi Rigathi Gachagua na Rutere runge kire Leonard Muthende wene drete kibonene Nenkia merere dirikare ne batongere tunendi Kithure Kindiki ribadrita bakiringa siasa bakagita kalaja na ndenda kwethire nkaranire na mukari kumaja dokone ya Chicago Mbere North ombe kwithira bagitwira berigirite atia mauge jaone jariku kiri kidwano gikinini twetete na mbere na ndenda muringi ombisethira etonia muriaro daja hapa ni Mbere North Chicago tukemba kwa tukaranidia nabo batwire berigirite bi na ndena akariaje na baraba biteko bachanga mukimono bakaya betoneria gitumi bakumira ntukwara misi kudura ke mutongiri wao kana bakera batizira bakiumara kana ende ere kubakera bategerete na nataka nianze na wewe na pengine nitatumia lugha ya Kiswahili kuuliza swali na utatumia lugha ya Kiembu. Utaanza na jina yako ukiangalia pale utuambie unaitwa nani, tuko wapi na kumekuwa na siasa imechacha hapa sana. Pengine kumekuwa vipi? Hali ya siasa imekuwa vipi mara hapa? Tuanze na jina. Yes. Gitore yakwa mbetagwa Nicholas Muturi kana ngeo tatu Mavute Junior kana Kingpin wa Momeje.
Ni rito yakwa. Rĩu ni rito yakwa my brother. Siasa imekuwa aje hapa, kumekuwa namna gani? Kwa hizo siku kumekuwa mkipiga siasa na siku leo ni kama kumefungwa. Kumekuwa aje? Hali imekuwa aje vipi? Yes, rĩu andu athari kundu guku ni gukoretwo kwina siasa icacite mwaki muno. But nieneta mwiki kura wa Mbeere North nyumete polling station ya Ndutore ningienda kuga kuringana nanie na kuringana Ruto ambiririe siasa ino nitutuite cira nithiurukite ngithiururuka mu major ward ngithiururuka Mbaũ ward ngithiururuka kinyi every ward na thiini wa ward icio ithatu ithondekete mu Mbeere North nindikanitie na kona andu ni matuite itua ria gwikara thiini wa thirikari na kiama kia thirikari na gitumi ya matue itua ria gwikara thiini wa thirikari ni maugite mo matingitikira kuma thiini wa thirikari nondo thirikari niyo ina mirigo iria mangibota gutetheka kuma kuyo. Hivi ni kumaanisha kwamba wewe unamuunga mkono Leonard Muthende? Yes, mimi naunga mkono Leonard Muthende kwa hali na mali niondo vau nivo andwa Mbeere North vena ukineria rira ringituma andu acio magote gutetheka namo kana tungibota gutetheka kuri andwa Mbeere North. Asante, labda tuongee na huyu mama kwa hapa. Naomba usongee kidogo, tuanze na jina lako, uniambie hali imekuwa vipi hapa na pengine unatarajia kuchagua nani na kwa nini? Okay, ni wega kwa marietwa mbitagwa Tabitha Njoki Njero kuma Mumenji ward itura ria Kirie na kambuge kuma Ruto akorirwe twagia na by election nundu wa former MP wetu CS Geoffrey Keringa Ruko ambatithwa ngathi ni twakorirwe twakorwa twi mwanyari wa gukorwa twi na by election thiini wa Mbeere North na nginya riu bau tukinyite ni monete kuringana na andu uria turathie tukikaga siasa kundu ngurani na ngurani andu ni meretwo ni wega twikare thirikari ri ni tondu thirikari ni twiririte maundu mengi mamwe marathie na mbere na kuvingia mamwe turerigira gukorwa makithie na mbere na kuvinga. Pengine mmepewa andi nyingi sana, mnaona kama hiyo kipindi imebaki ya mwaka moja na nusu hivi, kama mtakuwa mmepata hizo andi mmepewa? Siri andi tumepewa kana andi ile tuvetwe imwe ni nyambiririo kuoneka ni tukoretwe tuvetwa andi cia thitima macinani na former MP Mheshimiwa Geoffrey Keringa Ruko na mavindari mama turang'ang'anira gukorwo tukienda giti kia mujumbe uria reke turerigirira akorwe arire wa Muthende ni turona thitima ni nyambiririo gwikirwa koguo nundu utwonetie ati gukorwa ahadi icio ni ahadi ambazo ni sitakamilika. Asante, pengine pia tuongee na hata mama mwingine yako hapa, atuambie kumekuwa na wageni wengi sana huku pande ya Mbeere North, na matarajio yako ni yapi siku ya Alhamisi? Utaenda kupiga kura na utapigia nani kura yako? Asante. Manjina maretwa makwa ni Winifred Karemeri kuma Ndawa ward. Nie ta mwikari wa Ndawa ward kuringana na siasa iria kwa Mbeere North ni tuonete thiini wa thirikari ni mareka siasa ciao bila ubaguzi wowote na ile mambo yote na maundu maria mothe marathie gutwiririra ni turona mamwe ni mambiritie kuvinga na nie ningiuria andu a Mbeere North mwikare muthie mbere gwikara thirikari ri tondu maumanja ya thirikari maundu mengi maria tuvetwe ahadi mamwe matikavinga. Asante, ibwega sana baubo kalikanaja ukali maoni kana mauge jaba mweba kariba kumaja Chicago na nkulikanie mutegero wa TV tukomba kwithira twambite kambi Antoniaja enterichia Mbeere North kuma ntukwenarwa monka ntukurakithwa no ikaringwa na twetere kiumbe kiutha kigitarwa na ntithende ninka tukatuna Rita Moniki wa Mushiri na nkulikanie narua iri ntuku ya Jumatatu na kithwano kirigiri kulingwa ntuku ya Alhamisi jau mathaa 48
gutethira kwena siasa kairecha kwithira kugita antu kana antu bechemania ka kuthiria misafara ege siasa nontu negiutate na withire kana untwire kana mawatho ja chama ya IEBC na kwa kira tukomba kwithira tukirigera kuma antu karujo kana kira tukomba kwa tukuretera mono imwe kwa imwe na kutwithikaira akari na tutagaira kithurano tukomba kwithira tutagaira na ndiriterwa chama ya IEBC nayo ithuranirite bwa kung'ana atia kirima antujege kuringithia kura mono beithuranirite atia materials kana maratasi cija kuringithia kura bakomba kwithira bejenenkanira atia kuthuranira aringithia kana staff bakaringithia kura na nkuruki ketha nyaukaria buketha bwibwa kung'ana kagite ne karia mathandu kuja komba kwithira jenenkanairwa ko tukomba kwithira twambite kambi iture nereria mbere no za tutumite tutukurite maguru jetu monka tutigire kuleji chikuringwa tone imuthakore kuu ukomba kwithira akigura mwari uju muthongi ugwitwa Bell North na tukomba kwa tukiona kethira akethira umite rutere rwiku mono twitagaira na ritho rethaga akethira umite kiri rutero rugwati mbaru ni DP kithure kindiki kana rutero ro ukethira rugwati mbaru ni ule wari DP Rigathi Gachagua jau na jange tukomba kwa tukigwatanira magita kuma ntukwa na arua monka kithurano kiumbe kwithira kikirika na ngichoke kirogwe studio dauga tugatuna rita mwaniki wa mushiri na ni ukambita Mutugi Kare. Nĩ bwega sana Mutugi Kare nĩ ũntũ bwa gũtũtamburukiria buria kugwita na mbere ndene ya gĩcigo bunge kĩa Mbeere North na mutegeri tugeta na mbere na gukuonia buria kukarika ndene ya gĩcigo gĩkĩ andiki betu bante Rita Mwaniki na Mutugi Kare nĩ bambite campaign teriji nikenda ugwe utikethirwe ugikurukirwa ngikuririkania rware rwetu rwa ntuku ya narua turi kuria no kuona ta kampuni cia kithurano kĩa Mbeere ikagarura mwerekera jwa siasa achia Kirimara ni ukuona ta kampuni cia kithurano kĩa Mbeere ikagarura mwerekera jwa siasa cia Kirimara ita mbere na kwaranira na boti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya ngeta na mbere na nteto ni ati mutongeria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni ainyiritie ati muoroto juria munene we na achore bawe bari na june gutigira Rais Ruto agukunja nthama ciawe kiri ithurano bia 2027 Gachagua nkuruki ni andikirite IEBC baruga gutariria kurega kung'anirwa kwawe ni munini wa mukaririgite niwe Fahima Arafat Abdalla akiuga ni akugeria gutonyera ithurano bia gĩcigo kĩa Magarini. Raymond Mwenda niwe uri na riboti iji. Akiaria na andiki banteto bama ura wari munini wa Rais Rigathi Gachagua na ugite agenda yao ya mbere ni kumwethia Rais Ruto one term nikenda agenda ira we nacio ya kiama kia uregani na thirikari ikinyanira. Agenda yetu ya kwanza ni kumtoa. Tukimtoa tufufue uchumi. Turekebishe masomo tuliwachiwa na Mwai Kibaki. Tunataka turudishe masomo ya primary na ya secondary ikuwe free. Tunataka turudishe NHIF, we reform ikuwe inasaidia wa Kenya. Hii housing amelete tunataka tuifike marufuku. Watu warudishiwe pesa yao kwa payslip. Hizo manyumba yote tupatie serikali za county, waokote kodi, tulegeshe ile watu yote walikatwa pesa yao. Tuko na agenda ya kurekebisha Kenya. Lakini ndio hiyo agenda ifaulu lazima Ruto aondoke. Gachagua na uite kirime yake ithatu ira Rais Ruto ethirite ari wathanine uti maendelea bwithitie na kuongela kuwa bila bwithitie kuthukangia. Sasa kwenda pale bunge kudanganya wa Kenya ati kuna mambo atafanya ati akipewa nafasi ati Kenya ikuwe kama Singapore. Kila mtu anajua ni uongo. Na ndio sisi hatushughuliki kwa sababu kama within 3 years hakuna kitu umefanya hata moja. Ile umefanya ni kuharibu na kuua watoto na kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Hiyo ndio kazi pekee yake amefanya, kuua watoto, kuteka hao nyara na kusema watoto wapigwe risasi kwa mguu. Gachagua na uite bia tumira ritwa kigite kia munini wa rais ni kuria kubwithia ura Rais Ruto amwira abwithia. Mashtaka ambayo nilishtakiwa pale bunge na Senate nikafukuzwa. Ilikuwa ni kukataa kutia amri ya Ruto kwa mambo ya eviction. Kwa mambo ya extrajudicial killing. Mimi nilimkataza kuua watoto.
nikakataa kumuunga mkono. Mambo ya eviction, ya kufurusha watu, kwa sababu tulikuwa tumekubaliana sisi tukichaguliwa, hii mambo ya kufurusha watu tuachane naye. Hiyo maneno nilipinga yeye sana ndani ya baraza la mawaziri, mpaka tukakosana, mpaka akaamua nifukuze kwa sababu nilikuwa nampinga nikiwa ndani. Gachagua nacokete amwandikira barua mukariritu wa kiama kia ithurano na manga kia ABC Mr. Erastus Edung Ethacon aria kiri barua eu. Gachagua naugite munini wa IBC Fatuma Arafat Abdalla kuri ntuku ya Juma na Jumamosi kiumia kithiru na ari na mucemanio na arungamiri a kithurano uteri-ini imwe ndene ya icigo bunge kia Magarini na aria kwina ithurano binini. Barua ene weu Gachagua namurite mukarigiti wa ABC gucenjia arungamiri ba kithurano kia Magarini na kurigiria munini wa ABC kurungamira ithurano no biekwa ndene ya Kenya. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Na kumania na rwarereto rwa ntuku ya narwa tugikuonia uithro gitwira maoni jaku kethira siasa cha mbere ikethirwa ikigarura mwerekera jwa siasa acha Kirimara ngetegera kiri SMS kuga Weru TV vipi. Uchaguzi huu lazima utageuza siasa za Mount Kenya kwa sababu ni kama serikali na upinzani wanapimana nguvu. Ojo ni Kiremi Beckman kutoka upande wa Iko. Kwengo kuga mkulima kutoka Kunate na waomba watu mbere wamchague ehea. Kunaya amesema wamchague Kimathi wa Thirende ndio bora wakichagua mtu atakayekuwa kwa serikali. Kimathi wa Bario Njoune kuga noe ebo kupuka chenja siasa cha Kirimara. Ita nambe na kwaraniria na boti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 ende kagitene gaka katonogoke anini aria tugachokera na rugono rwegie kiama kia DCP kwethirwa gikinyithia Antere cha Narok nikenda gweta nambere na kuringira ndebe uria urungamite na kiama na tigiti ya kiama ke ugeta kuraja. Dhongo mesilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Raino Mabati ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana Kitengela kana Kirogoya turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729628199 Raino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Nataka ni wapi? Ogo Kinya, karibu koroka. Karibuni chai mama. Aruvi ukanywa chai? Kinya unitenywa kweka mochama yuto matukangite ngacherewa. Mama, kwanywa chai babera mbwembe. Karibu. Neria ribire urugete chai na leo. Mama eria ungura ndukene. Auge eria teria. Eria mwaro kwa. Eria ne lisha turugiro dai. Lisha? Orai. Ndao. Kunda kalia ka. Naoni. Kinyago no kwenda? Ndio ka. Ni tamu. Chai kwa kudongi mpongela kangi. Kuma naiba eria teria. Eria ne lisha. Ni unga gani umenipikia? Ai, huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto ukisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli, extra
Premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Muremi ikuraurire neria ria uma ukamaka gucwa gicembe ni unto Green Life Crop Protection Africa Limited ikuretete gicembe gigwitwa Catapult. Catapult itumikaga na kithimi kia milita 200 kiri kithimi kia lita 20 cia ruji. Catapult itumikaga mbere oanda kana mbere irio biuma mbere ya kugira iria riaku irithro rina green. Catapult gicembe kia muremi. Ikiroto kia musheri wonde kuona mwana wawe akiona kithomo gikiega agikura cietikitie na gukara bwega uturone bwawe. Highland Group of Schools twejaga amwe gukinyaniria kiroto giki. Ata Highlands tukuragia mwana ukuge kithomo kimikarire na tukabatetheria gukuria biewa biao na kuimenya bwega uturone. Tubaejaga kithomo gukurukira program cha kirasi na omea kirasi nikenda batiga kurukirwa ni ontuno buriku. Irasi bietu biena mitambo ya kinande nikenda na batiga kurukirwa utea mathomone jao. Twena ngare kathomba kienda kujukia na kuania mwana oku etheria. Arimu beto ne bankadhishia guru na baije ngogi yao bwega. Ujukani bo January 2026 ibwetete na mbere. Idhare ogwatere mwana oku kanya kire skuru cietu Milimani, Kinoru kana Timau campus. Nonto bo anteto nkuru kiringa thimo namba 0720 411 554. Highland Group of Schools. Better future starts here. Jumbo, welcome to Kisimani Eco Resort and Spa. Looking for the perfect holiday with your family, loved ones, or simply a peaceful solo retreat? At Kisimani Eco Resort and Spa, we combine luxury with learning, fun, and unforgettable experiences. Relax and learn how to turn your small idle land into a source of wealth. Modern beekeeping, chicken and duck farming, organic vegetable and fruit farming, dairy and pig farming, waste to wealth training with BSF technology. Call now and take advantage of our limited pre-Christmas highly discounted holiday packages designed to give you more value at lowest price. We also offer executive accommodation, modern conference rooms and team building grounds ideal for family meetings, parties, end of year strategy meetings and much more. Visit us at Mailinane, 12 kilometers before Isiolo town along Meru Isiolo Highway. Call 0742 205 295 or 0733-570-530 or email us at resortisiolo@gmail.com. Website www.kisimaniresort.com. Book today and enjoy big pre-Christmas discounts. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3.
Vamos nene. Nende kama nene. Yes, ndio wenyewe ndio bada. Karibu kiti. Hotel nini? Yes sir. Ukumenyiria ati ugwitirwo ngathi ona ndizi. Mbie mwende. Bado mwenyewe choke onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwingima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Ngukugwata ogeni oringi kiri nteto chietu cheruthe mwengi chokera na nteto nkuruki mutongeria wa kiama kia DCP na njuri yawe yarutire ruregani na thirikari ni bakinyite wodine ya Narok town nikenda kuringira ndebe Douglas Masikonde uria niwe urungamite na tigiti ya kiama giki kiri ithurano binini bia Aramisi eje ezite amuna buga shagwa nethirite na kagita gako mwakioneka gwikirwa mitego ni mabisa ba ukaria akibamene Neria bonene ni onto bwa gutumira inya nkuruki ya kithimi. Anthony Kathenya atumenyithie chio. Nyume ya kwamba magema kaunti Embu Kimekithiru ulwale munini wa Rais Rigathi Gachagua akinyire muthia kampeni ya kithurano giki kinini na kile kwirigirwo kuthithika muthenyo na kiume giki kaunti ya Narok. Harambe! Harambe! Ndio ngene Gachagua Narok aithe tathithika kwa mathaa maingi Gachagua akithanagira na jingoro ja polisi na imwana bile biangaratanirie mucemanio jo polisi na bobaki wathukanagia ndakinga internet nyume ya Gachagua kwariria karitauni ya Narok. Songa boss. Gachagua akiariria karitauni ya Narok ni amenerite thirikari nontu bagutumira mainya ma polisi kwangaratani mucemanio jo na kugo ntu bobo gatuma basindo kithurano ni giki. Hii ujinga mumefanya leo ndio itafanya Masikonde apite asubuhi. Si ndio? Si ndio? Atapita. Sisi tutauziwa waka kweli. Hata mkitupa mawe. Kura ya watu ya Narok mtafanyia nini? Si kura muko naye? Si mnapigia Masikonde? Bona wewe Ole Ntutu na Kasongo mnataka kulazimisha watu ya Narok atuwapigie mtu yenu kura. Kwani kura itapigwa na nguvu? Gachagua akithijaga nambe na kumeneria Rais William Ruto na kumugweta takigwa kinene gitumi kinene gutumira polisi kwangaratani micemanio yae. Mimi nimeona hii siasa ya Kasongo ya ujinga, ya fujo, ya kupiga watu mawe ni siasa ambayo imepitwa na wakati. Si ndio? Si ndio? Wangapi wanasema Masikonde. Si ndio? Si ndio? Hii ujinga ya Kasongo muko naye ndio itafanya wewe kuwe one term. Si ndio? Harambe! Harambe! Kasongo ni one term, si one term. Ole Ntutu ni one term, si one term. Masikonde asiingie. Kuma mji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Aingie asiingie. Kambuni ya kuthondeka ndawa na into bingi bia urimi no betete na mbere na ndiunga chiao guchemania na arimi ntere mwanya kubatara na kubamenyithia iguru ria ndawa ichi chiao na mathaga jangi ja urimi bagwatanirite na Weru TV na Weru FM ataramu banarwa ne bakinyite gakoromone thimangiri mbeu kagaene kunate na kinyamulika muthenya jwa ntuku ya rojo Jumanne ya tariki 25 ni kanyaga nkubu tungo charia na kaguma kugwata mwagojo Morgan Mweti ni agutwachio.
naro eri ntuku yenye ya musafara jo Green Life Crop Protection Africa Limited wagwatanite na Weru TV na Weru FM itutonye tentere mwanya cha kaunti ya Meru na Murumo jo munene narua gokarikanya gakaribaga koromone thimangiri mbeu kagaene kunati na mulika murutu jo Green Life ne gutigira murimi na kuthonko mabwega kumane na urimi bwawe na kinya kuona bya kuria ura kubatere ni untubari na ntaira nkabo cha gutigira imera na miunda ibirekeri ndenda kwera murimi mulika atia twina fertilizer kana folia njega muno folia gwetwa lavender toto folia gwetwa lavender toto na yathima githimi gya 10 mils yake na tore kwera folia eje etena mbesi nyinge ibibi ugeripitano na imbache chiringi magana jaire yake noko na kie wale tesa sawa imbia to chubrage pepe ni mainyo ndawo ya manginyo ndekwera tengere to benzroni reto atia ndekwera benzroni yani okadho ina kigari kira kenene kembenze yani tumetaga benzroni kuma Green Life na yathima mils itano yake ekothireria manginyo jaku ja mpepe tesa sawa nkuruki Green Life bari na ntaira cia mwanya ira arimi bagwite kirimira biria bari metakagite na gaka mitherwa ndi murimi wa igwachie mitherwa ngitumira ndaweje Trinity Gold nonto bwa nitherwa ndawa ita wa kopa ndene yo iu ni tetheiraia nyamunda jwina gatombo gakoma kurungama na gatwika gatigwa affect ndagura ndawa we maginyo nonto nikonete otethie bwayo nonto tugira maginyo yakathira tucokaira ndawa ii nkutugwirwo muno kampuni ii yotwandia ndawa ii na raisi no twandarua goro etumaira kumithia maginyo ndamba tubonga tunyumu tuonthe utikwatethira gikinya kamwe musafara jojo ntuku erujo joga kinyantere cha kariene nkubu kamachege mitungu charia na kagoma ndawa ya kurwa nthangari eretwa catapult eretwa indo catapult oh yes wadi no rietwarera mwera ndena ndawa eretwa yita mabuti yita mbio mabuti ni wetwa mbio catapult ndawa ya kurimira ya pembe katagati ogu ya kewandete gintu na laini ni twetira arike ni mbio ikabuvani Morgan Mwiti Weru TV Meru OCS wa Kerwa ntuku ya narwa nonete ntuku endaja nyuma ya gutirimana na muthuro jwa akari baria baguchumiretie guteta ni untu bwa kurema kwa murandi jwa barabara ya gitimene gwita gitoro OCS ujo kagita kamwe kinyana gwithirie musinka jwawe kumania na gasagasa enene ire kujiri akari bakinyiria no mwanka murandi jo kinyanirwe gakimutegi na riboti tariria Ibugo tinde tentere chana ribori arawa tinda mochetho wambaka na ambea gatigati ga kari na askari baraba kuandamanite na bobo tonto bonge nonto barabara ya kumakirwa kuthigitore kurukirite gitimene ira kari baba bakuganite yanirito muno mubunge wa Bore Mugambire Ndikiri arankinya bithomo gutete bunduki yake agikuthuka kari ende bamutethia komina Ndikiri batoto agotarere batoto agotonyere kitene na orekera njara nusu ukametigera na arande uko kwingine bado ni constituency yako it is still Bore lakini you have neglected us na today we want answers as our member of parliament kana uga batu tutino thoku bweko kana bweko ke munene wetu ija munene gutuma suti agatuma suti akaoga gatari akoreru maguru jawe na ari akinyanga nthi ageta maguru jakariu batu twiromba ja youth atere twiromba ja youth no unyenyekevu atere tugira Ndikiri wetu namenye mono batwe injera tukwende thithwa as simple as that Ndikiri era na nene agotorithia tina agotora na tiangasi na ne kieto no tukwariria kurenda ndakieto baturenda ja ucunjireja tuthithire lakini kugira nene no tukumira kona nimbia kuthithia atigotora na tiangasi one time no tenkorokia au nkorokia karibaba batu mheshimiwa tutamwona aja batu inyatuiga ati twaringire kura tutona mheshimiwa ezete ati mantu na kura katuiga tukaigwa kwina gikundi kirio ikiagwita ou na turegera mheshimiwa tuterera burungu tuticiareta na tuteana ndoria weri agwa ante kuone na boko wawe imbi otomate Ndikiri atethie kuma timau timao yonde ere niwe twacoka kirwa na ari naja utekyo tutegwa ikuga ate kou kuringa kampeni miaka mingi mono na tutono tutega
Mwanga twakinyera au agotetera haki yetu twekirwa rami patwo tulienda rami nande na twekera njara rami nuntu bura butumite mukandarathi ura wikira njira ino mora Mwakinyari na atongoria bagiukaria kuthikiria kiriro gia Karibaba. Barabara yoye mpango niyo gwikirwa mbio lami kama kwa sababu iko na mawe nikikuja nipige drainage vizuri pande hii na pande hii ingine niform barabara niweke hii mchanga itakuwa sawa for now. Kuandamana it is your right. Yes. Ita ni kuandamana lakini tuandamana na njira ira yagirite. Tunangane grievances chetu in a peaceful way and environment. Kuna hiyo makadirio ya kutengeneza hii barabara kuanzia hapa mpaka Gitoro ikuwe rami. Naona iliwekwa kwa gazeti itakuwa ni barabara moja kuanzia huko Kerua mpaka Gitoro ishikane na ile rami nyingine. Kumagi shigombunge kia Bore ngiripota ndeto cia Weru nyokambitaga ki Mutegi. MCA Bamero batongeretwe ni munini wa Speaker Mwenda Ali mutongeria wa baria banini Mwenda Ithile na uria woroti kurungamira mbeu mbithi na kiama kia Bas Mwenda Kirinya ni boriti abunge Bamero batige gukaraba kimakagia Rais Ruto ate batimugwata mbaru 2027 kethirwa atejukia Profesa Kithure Kindiki ta munini wawe bariuga boria bomba gutethia abunge baba ni kiama kimwe kia Amero kiria babati gutumira kenda gwitia keki ya Meru methene ya siasa. Rukworo rweru irokwambiriria ati gatongeria ba kaunti ya Meru nyuma ya MCA bambungi ya kaunti ukumira bunge no bamenerie nonto bamiario yoya kwa mukana rais iguru ria kuthura Kithure Kindiki 2027. They are very idle threats. I'll keep saying that Nomture. Ya boraba bidiribe ya batura Gachagua noe achunanire maendeleo ya Meru. Then what are you doing there? Wakaitaga kwebiumia bithatu abunge ba Meru ibethirite bagieka michemanio na kuwa ati bakwata mbaru rais kuthura 2027 enduno mwaka betani ndebene na Profesa Kithure Kindiki ai munini wawe. Tusema kwamba 2027 bila Kithure Kindiki kitaeleweka. Kenda tosevu kendekea rais wetu Mumeru imwanga tokwe Ruto 2027 ni kenda bageta BPO no yathira ngogewe anenkera kendekea rais wetu. Tunatarajia kijana yake ambaye ni Deputy President Professor William Kithure Kindiki ate ni yeye president ambaye atachukua baada ya William. MCA banende bariuwa ati miario ya bunge baete norito buru na ati tiomba kurita mwerekera ywa kithurano kiu. Our members of parliament cannot keep on recoiling baka ya na uke wananchi kuya kwela tuthereti atu anga Kindiki aria witware akoyo nini na ultimatums itina ire nontori wananchi baite kwa ultimatum anto bethire rais bawita bakwa those ultimatums. Bakiaria kieye chunki ya siasa kiewero TV Jumapili utuko MCA babari wa bunge ba Meru ibare miokoberi ishigo bio wetie miradi ya wetna mbere ki rais nonto batena gwa kumatokira bakeya kwengatwa kiamene kia UDA. Utumewa etawa umbona araura ndwene na kuna members of parliament bange bababu wino ba nanina bauna bau wa mbona wende uke yakwela to end of the reds na Meru kiwa anga Kindiki aria yako gitabura ngambi number 2 kankwire the reason why nkuwa ne end of the reds venacho except for maybe somebody like Mpuru Aburie na kiama kia no peu the rest of those other fellas uraya na the red wina nyumba iriku as things are na bo DM ire na demand ikari na form his own party. At least aombe kuloka nyo rinyo form whether Mount Kenya East and by extension West Nonto na uwezo as the deputy president. These fellas don't have a political party. Uteke amabena kyo
so weyete kwaya na threat ukira rais anga wara yako ya Kindiki. Ruto can pick Kindiki or not pick Kindiki, and members of parliament from Meru can do nothing, absolutely nothing. So Deputy President, as our son, for political survival, nakienda omba wita idea in politics. Ukienda kwa yes, Deputy President, form your own party, balkanize your region with Roina support. Na siasa ibwikario. Okay. Uchani uche yete merie na nyuma ya gavana Mutumanto Ethingia kuyokio tongeria na kuwate ngwe ya wera nene kethira ikureta thiri ngwataniro noro mwe kauntene ya Meru. Wini wa King'ero, Weru TV. Gavana wa Meru Mutumanto Ethingia ni aruguritie matinda jakasa jaria zetete na mbere kauntini ya Meru. Augite matinda jazaza kezania na mawega ja maingi mono kiri uchumi bwa Meru. Biashara bakirombo gochwa ure bakagunika kumania na michetho eje iria iretete amwe mbunge chonthe nthigurune ya Kenya. Rugono ruru thuraniri ni Matindula. Narua irentukwe kurigure michetho atendene kaunti Meru michetho neo kaunti assembly chon ndene Kenya na mana tingugi pa kaunti assembly ji ara mankira na kaunti assembly 44 ikinyete ndene kaunti Meru kukungura michetho eji. More importantly, all participants, we are here 44 assemblies out of 47, so the entire country is here. On behalf of CASA, I want to celebrate you and ask you to have what it takes to celebrate in Meru County. Without Governor Meru, Reverend Isaac Mutumanto Ethingia, uroka mugeni wa gitio kirikaro giki ethura kiwa nontu babata muno kaunti Meru kuthwe kithura kuchethora michetho eji nikorania kaunti Meru kagite gaka ina thiri na urumwe. Meru is honored to host this year's County Assembly Sports Association Games, and I sincerely thank the CASA National Executive Council for overwhelmingly choosing Meru. Your confidence tells the nation that Meru is rising as a center of unity, culture, and national events and evolution success. Ndio tunasema asanti kwa kukubali kuwa sisi ndio host the 6th edition which is happening. Na His Excellency tumeanza jana, tumeanza vizuri isipokuwa. Let me welcome you sincerely. I want you to enjoy yourselves. You've come for a competition, let it be a competition. There are always winners and losers. Let's do it in the spirit of sports. Lakini mjisikie mko huru. Bora mwache pesa, msiende na kitu. Ile mlikuja naye msiwache hapa. Enda mnabubu kwa kuna kudikira nyuma mlitingogi omwe okonti assembly Kilifi kwithirwa gikwa rukirwa gukira narua aendene Meru. I also extend message of condolences to Kilifi County Assembly, as you can see they are standing there to give a salute of honor following the sudden and heartbreaking loss of our senior sergeant at arms. We extend our heartfelt condolences to his family, to the Kilifi County Assembly, and to colleagues across all counties. May the Lord rest his soul in eternal peace. Na tumekubaliana ya kuwa His Excellency Governor, timu ya Kilifi tutakuwa nao mpaka kesho saa 5. After kesho saa 5 tumekubaliana na gavana wetu tutawasaidia vile tutaweza, ndio hiyo timu ya Kilifi waweze kurundi na ndugu yetu bwana Alfred, na tuko pamoja. Muthuri Murioki, Weru TV, mutiri wa Kangangi. Siasa cia mbere no chietete bwega muno uju ni Dominic Mwirondu kuma rutere rwa Facebook ari ntere cia Mwirondu mutegeri nga gucokeria nkatho cia mwanya ni kugwatana na bautwe kirinteto cietu ceru themwe thithatu na nusu ni jina inge nkuruki etana mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV rietwa ni Maureen Kinya mona ni retwa mathithio Purity Richard.